Watu wetu this ya cousins zangu mimi sikuwa najua mtu kabisa. Nikiriro gya ciana imwe kuma Huruma guko mucii wa Nairobi mari na kigiriko magitariria uria miturire yao ikoretwo iri ya ruo kuma riria aciari ao mahurukire. Ciana ici igitariria uria miturire yao yathinikanire kuona ati tata wao na uria niwe mwihoko nowe muciari uria mari nake ni amakungirie wara na agitahira utonga uria matigiirwo riu magitigwo matari orona nginyagia handu mangita hao. Nie ndina maundu maingi ingiaria no ndina kiha muno na ruo rwa ngoro ati indo ici ni tubatie o mundu ona wanyitaga hata ni by 10 fata no amenya atiriri kihoto yaku niho gikinyi. Si rahisi jilipia, mimi lazima nijitafutie pesa yangu ya kulipa rent na sitenda kutafuta nyumba ya mawe, natafuta tule nyumba yenye najua naweza lipa rent ka 2000 ama 1000 yenye Mungu atanisaidia. So ile share ya babangu mimi nataka tugawe mimi na sister yangu ndio at least kesho yetu tujue tuko sawa. Sister yangu mimi ananitegemea, afanyi kazi Jilia na ID next year ako form 4 na nafai kuingia shule. So lazima nitafute hiyo pesa yenye najua next year ikifika niko ready kumpeleka shule, niko ready kumlisha, niko ready kumpatia vitabu na everything else. But mimi ndio first born, sina kazi, sijui kwetu ni wapi, hatujaambiwa ukienda huko mnaanza kutishiwa. Makiaria na metha itu ya mohoro, ciana ici ni itaririe uria ciakuriire thiini wa micii ya kurera ciana ona thengia ya gukorwo mari na utonga uria aciari ao mamatigeire. No aigua hari ari oke njira atiri cucu ahurukire nginya rugano rwa cucu ndandikire mami ati uria gutuikaga atiriri ni maciaranirwo na sister tondu tigwekite ndekite kuringana na wendi wa cucu tondu ndagaire ciana cia cucu indo ciao tondu aingi itu ni guthinika turathinika. Mimi kwanza hiyo ndio kitu mimi unuma sana kwa sababu aunti yangu kwanza venye sisi tulipelekwa orphanage ndio alichochea sana akisema babangu ndio mbaya, but haikuwa hivyo. Nataka kiambiwa kuja tuchukue tutoke at least twende nyumbani tuende tukaone watu wetu, alikuwa anatukataa anasema sisi si wao, tukae huko, sisi tulitupo huko tukae huko. Ciana ici ni ihoete thirikari kuigirira na gutigirira ni megwatira kiria kiri kiao na niguo gutwarithia miturire yao na mbere. Rather than sisi tuenda kufanya vitu zingine, jilisini wasichana tutafanya tu obvious, jila tuna hiyo msaada tusaidiwe venye tunaweza saidika. We kiria turahoya ni ati indo cigayanio toria kwagiriire, ogoro ni share ya baba itu ithu tuone uria ungi nake one share ya baba wao, uria ungi nake one share ya baba wao, nigetha mundu at least agerie kwinyitirira na kindu kinini muturire-ini tondu obvious this muturire ni muritu. Saidiwe tu na mimi kenye naweza ambia aunti yangu ni pia kae chini ajue pia ni mzazi, na kama ingekuwa na watoto wake anapitia maisha kaya kama penye ingekuwa kangefurahia.